салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. мо дирӯз дар мавриди як ҷанҷоли мухлисони дастаҳои Унион Берлин ва Фейнорд аз Ҳолланд ҳарф зада будем ва гуфтем ки пеш аз бозӣ президенти бошгоҳи Унион Берлинро аллакай мухлисони дастаи ҳолландӣ мавриди латукуб қарор доданд. яъне аз ҳамон дирӯз аллакай муборизаҳо ва ҷанҷолҳои мухлисону ҳаводорон оғоз ёфта буд. мухлисони маҳаллии дастаи ҳолландӣ дар Роттердам мисле ки он қадар меҳмоннавоз набуданд. дар вақти бозӣ низ ҷангу хархаша ва нофаҳмиҳои зиёде миёни мухлисон ба бор омад. мухлисони дастаи олмонии Унион Берлин ин бозиро солҳо дар хотир нигоҳ хоҳанд дошт. полисҳои Роттердам меҳмононро бо чӯбу чӯбдаста пешвоз гирифтанд. саҳифаи иттиҳоди мухлисон бо номи Исернҳилф дар Твиттер хабар дод ки кормандони муҳофизатӣ пеш аз бозӣ ҳангоми воридшавӣ ба майдон бо мухлисон дағалона рафтор карданд ва ҳатто аксарияти мухлисонро мавриди латукуб қарор доданд. олмониҳо баъдан дар саҳифаи худ расонаӣ карданд ки муносибати онҳо хеле бад буд. ҳатто як нафари моро ба беморхона бурданд, чун ӯро саг газида буд. пеш аз бозӣ муҳофизони майдон мухлисони меҳмонро ба майдон роҳ надоданд ва онҳоро ба таваққуфгоҳи мошинҳо бурда ҳамон ҷо маҳкам карданд, то ба дарвозаи майдон наздик нашаванд. дар дақиқаҳои охири бозӣ назди майдон боз доду фарёд баланд шуд ва зиёда аз 200 мухлиси дастаи Унион садо баланд карданду якҷоя гуфтанд: ин ба арзишҳои аврупоӣ дуруст намеояд. эй Фейнорд, шумо ҳамин гуна меҳмононро пешвоз мегиред, гуфтанду саҳифаи расмии бошгоҳи Фейнордро ишора карданд. саҳифаи мазкур ҳамчунин аксу наворҳое аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи маҳаллии Роттердам мавриди латукубу шиканҷа қарор гирифтани мухлисони меҳмононро расонаӣ кард ва ин буд ки яке аз саҳифаҳои иттиҳоди мухлисон дар Амрико онҳоро ишора карду навишт: мо фикр кардем шумо он ҷо барои мухлисӣ рафтаед, на ин ки барои эътироз барои кадом як мавзӯи сиёсӣ ба Русия. худро эҳтиёт кунед, навиштааи саҳифаи иттиҳоди мухлисони футболии Амрико. хулас гапи дирӯза миёни мухлисон ҷангу ҷанҷолу хунрезӣ, вале дар майдон як бозии берангу бенур ки ба як клипи беҳунартарин сарояндаи кишвар дар телевизион ивазаш кардам. боз мавзӯи дирӯза ҳамон нафаре ки вақти бозии дастаҳои Спартак ва Лестер як ҳамкасби моро мавриди латукуб қарор дода буд, қарор аст муддати 6 сол ҳаёти худро паси панҷара гузаронад. ин нафар Валентин Каршунов ном доштааст ки қаблан раҳбарии фанклуби дастаи москвагии Спартакро бар зимма дошт. мувофиқи қонунгузории мамлакати Федератсияи Русия дар бораи муносибат бо журналистон, агар гуноҳи Каршунов исбот шавад, пас ӯро нишастан ба муҳлати 6 сол дар зиндонҳои Русия таҳдид мекунад. ёдовар мешавем ки замони бозии дастаҳои Спартак ва Лестер Валентин Каршунов бо журналисти пойгоҳи хабарии РБК Александр Шеголев ҳамла кард ва ба сару рӯи журналист чанд мушту лағат зад ки дар натиҷа журналист осеби ҷисмонӣ бардошт. аз ин рӯ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Русия бар зидди собиқ раҳбари фанклуби Спартак парвандаи ҷиноятӣ боз кард ва таҳқиқоти худро дар ин раванд оғоз намуд. хулас ба қавле таи кор ин хел аст ки Валентин Каршунов замони ҷанҷол аз нӯшокиҳои спиртӣ барзиёд истифода бурда буд ва самараи он чунин натиҷа овард. ман мантиқро нафаҳмидам ки барои шикаст хӯрдани Спартак журналист чӣ даст дошта бошад. ҳамин баъди рафтанат гап назананд, бозингарони дастаи Ювентус акнун зидди Криштиану Роналду баромаданд ва дар таназзулу рӯ ба шикастҳои пайдарпай оварданҳои дастаи Турунӣ Португалиро муқассир медонанд. боз бар зидди Роналду медонед ки гап задааст беҳтарин ҳимоятгарони ин даста Ҷорҷо Келини ва Леонардо Банучи. Келини гуфтааст ки Роналду 28 август аз мо рафт, вале агар пештар мерафт барои мо беҳтар буд. ин хабарро мо дар утоқи либосивазкунӣ шунидем ва ин ҳайронкунанда буд, вале барои рафтани ӯ мо холҳои зиёдеро аз даст додем. беҳтар мешуд ки Роналду барвақттар мерафт ва мо бе ӯ дастаро барвақттар месохтем, гуфтааст Ҷорҷо Келини. иддаои дигарро бар зидди Роналду Леонардо Банучи дорад. он нафаре ки қаблан ба шаъну шарафи Ювентус туф карду рафт ба Милан ва боз пушаймон шуда баргашт, натиҷаҳои на он қадар хуби дастаи Ювентусро дар 3 соли охир ба будани Роналду дар даста мехонад. ӯ гуфтааст ки мо акнун як даста шудем ва ин ҳақиқат дорад. мо ин чизро чанд вақти охир гум карда будем. мо бо чунин як бозингари бузурге ба монанди Роналду бозӣ мекардем ва кӯшиш менамудем ки дар майдон ба ӯ бештар кӯмак намоем, то ӯ ҳис накунад ки танҳо аст ва натиҷаи дилхоҳ ба даст биёрад. ин мавсим мо бо дигар рӯҳия баргаштем ва барои
غلبه عزم بستیم. بازی دستاوی نشان خواهیم داد. گفته است لیوناردو بانوچی. رونالدو بهترین نشانزن سیاره است و نفوذ او به یک غیبت بانوچی و کلینی پایان نمیرود. ولی حقیقت این خیلی است که از وقت رونالدو به یوونتوس رفت این دسته قریب تمام شد. بازی دسته روما رو برابری یکی از بهترین مربیای فوتبال معاصر ژوزه ماورینیو تماشا کردید. اندکک اعتقاد به استعداد ژوزه داشتم، با فکرم همینشان تمام شد. قصه این خیلی است که یکی از دسته های بهترین سری ا با داشتن سرمربی با نام ژوزه ماورینیو و بازیگران بهترین با مثال گنریخ میخیتاریان، الدار شومورادوف، ال شراوی و چند دیگر در رقابت‌های لیگ کنفرانس UEFA در مقابل کیم کدام یک بود یا گلیمت از نروژ با شکست مواجه شد و این هم تو شکست نبود. دسته روما با حساب بزرگ 6-1 به شکست دچار شد. اگر فرانچسکو توتی مرده بود ارواح ژوزه را نمیبخشید. خلاص این اولین شکست بزرگ ژوزه ماورینیو با صفت سرمربی می باشد. با این حساب متخصص هیچگاه با شکست روبرو نشده بود. با اطلاع پایگاه خبری فوتبال ایتالیا در منبر بیش از 400 مخلص دسته روما قرار داشتند که بعد انجام بازی با صفت اعتراض بر ضد بازیگران دسته خود از میدان نبرآمدند و با داد و فریاد و تحقیر و سخنهای قبیح بازیگران دسته خود را دشنام میکردند. این بود که بازیگران دسته روما برای عذرخواهی نزد مخلصان منبر رفتند و برای نتیجه بازی بخشش پرسیدند. این اقدام کاپیتان دسته لورنزو پلگرینی بود که برای شکست بزرگ باید از مخلصان بخشش بپرسند. بازیگران بهنر یافتند راه حل کار را. شکست که خورده بخشش میپرسی و همه به قول حال میشود. با همین سبک دوام دهند سال آینده در دیویزیون دوم چمپیونات ایتالیا بخشش پرسیدن میروند. کریم بنزما را اخیراً پشت پنجره میبرند و این پرونده خوابیده را اکنون پروکورورهای فرانسه از نو تفتیش مینمایند. سامانه رسمی گیت فرنچ فوتبال نیوز خبر میدهد که پروکورور فرانسه برای حملهگر دسته ریال مادرید کریم بنزما نسبت سوء استفاده از شرف نیمه‌میانگر اولمپیاکوس ماتیو والبوئنا 10 ماه حبس شرطی طلب کرد. اگر دادرس با پیشنهاد عبدالکننده راضی شود حملهگر باید سراول 75,000 یورو جریمه پرداخت کند. یادآور میشویم که نهاد تفتیشاتی فرانسوی 33 ساله را در آن گمانبر میداند که بنزما سال 2015 همچون میانه رو عمل کرده و والبوئنا را با پرداخت به اصطلاح شانتاژ تحریک داده است. تا نو ویدیوی دارای خصوصیت محرمانه را با اشتراک ماتیو والبوئنا نشر نکنند. از سبب وضع شانتاژ هر دو بازیگر به هیئت منتخب فرانسه برای چمپیونات اروپا 2016 شامل نشده بودند. کریم بنزما با اطلاع والبوئنا را همان وقت ترسانیده است که در دست یک گروه آدمان نوار محرمانه او محفوظ است و در صورت مبلغ ندادن آنها این نوار را در شبکه‌های اینترنتی پخش میکنند. از این رو بنزما برای میانه بودنش باید نزد سود جواب دهد. بنزما امسال نو گلزنی را یاد گرفت. باز این سود از کجا پیدا شد؟ با همین تمام، تا دیدار، خیر.